kubdei pi baro leng baju kan video ngan hikai pi kumno ban tip bat bande sepang kata copy and paste method haka WhatsApp pujong pi ka la ban long ru ka cut and paste method kam dadi taman ong ka copy and paste method but lada pinang thamai pila ban subscribe ikan ke channel ke jongi ban kumju ru ban knyan ek bell icon nang tasa I all kanang ba pindu video thamai ki bangin sa update na ka por akan di ke channel bat to mentang ina pe ikan ke video pila ban play ke WhatsApp ke jong pi ban anda pila de ban play ka pila ban jet ya ibreu iba pin sen ya kadur bat mentah ngani ngan pin pi ba kadai kani ke benta ke ba ngan sim ya kadur ngan sim ya kani kadur bat ngan paste haka WhatsApp henry no pi hang ni ngan pin hikai shwa da kawai ke de ka rukom ke ba shu copy da kani ka normal copy but the paste shaka WhatsApp kan nomi namar ba kani ka rukom ka ba pin copy kamlong ka badai ada paste kanom don option ban paste namar kamla ban copy ya ka tu ka banta henry phila ban shu le da ka ba print screen not all but print screen na ka keyboard ka jong phi nang tapan da phiyai biang shaka banta jong ka WhatsApp right click nang tas I paste kan sa paste ya katu ka ba pila le print screen but kumta pila ban send shikiway kani kalong si benta henry la da pikwa pade ban sim tang ya itu idur iba pi kwa ban send pim don kami ka background pim don kami kiway pade kiba don hajan jong katu kedur nang supen he kendian dengan susim betang ya kani hikaway kumlo pinle ya kata piyai nak start menu nangta sa type snip and sketch tadi pila ban yo betang ka snipping tool app pila ban play but nga recommend if you pin don yo ni snip and sketch nangta sa drag tang itu ibenta jika tu kedur ke bapi kuah ban copy, but hang ni pila ban save ya kini kedur, henry idan ini ibu bentar sekalian kamu ngejong pi haneng pila ban ini iba ngapan ide iba rongsa pila mesklik hang ni kan shu copy kan save haka drive kejong pi ban pankia henry kan shu copy tang ya katu hakatu hika clip man but pila ban paste haka bentar jong ka WhatsApp but pinsa yoi hang ni baka de hitang katu ko bapikwa ka bapila ban sen shakiway ti kani ka banga kwa ban batai pi kani ka ski but parlo baro nga karmen bapi tinat kani ka video wadom klet ban kershan ni tak bapi like but kantam pin subscribe kani ka channel kana bangin la shishu ban mi video ki bathmai ki por badangwan kuplish pun